ya kivisi ya matumbi kutinde tukilengelo nini kwa vite kanesa yiwinde tuidewa na mweni studio lani mheshimiwa Robert Mbuye ni mbunge wa kilio bunge cha Kadhiani mukwata ndia wa chama cha Wiper Patriotic Front na deputy minority leader katika mbunge ya National Assembly likana ndio munde the United Alternative Government nimekwide waende mayambi sendambuka isione sia ukamba nicho tuithe atikinenga uito muno kati wa mibango oingi ilame nayo na muno ta chama cha Wiper Patriotic Front na oingwatanio ya United Alternative Government ni chawende mekwenda ni chaume utabia Kenya ni chaume utabia mbaye ya mukamba ni maundo amwe kati wa alatu kwenda ende tuina nanisia ndene wa isaye na tutekwa nanga vivi ndano mbitikile ende na motoche studio nikenda withi neto akwati ania noti mwanaitu kwisilotomani wa WhatsApp noti mwanaitu kwisilotomani wa WhatsApp noti muonza inya muonza ile na ndatu inya noti muonza inya muonza ile na ndatu inya kana fan page ya Facebook elani ya DNFM iPhone wase witu we vinya witu kilungu ni masanja na Adhiani. Karibu sana mheshimiwa ndene wa studio si Adhiani. Asante Bonventure. Na nina atana muno kumboneva au mundi nene. We matuko maingi? No tusikumete maundu. Angwe studio no kono mbanake. Asante. Klasi geki ulumono. Sio ngai. Kaka kezi ya mama na wala tuingie. Iko teka state house kali. Utuweza na mheshimiwa. Tuenesa. Yo tuthukũmĩte andũ maitũ o tũtatĩto neno na Kenya tũmane ũndũ tũtona ũtwaithia Kenya na mbe tiwamina ũkwata mwana wa ũtongorecia andũ no mbaka ũmane ũndũ ũkwĩka nĩkenda maisha momembe me afadhali tĩo twendeci na ũmane ũndũ tũtona kwĩka ikenda ũnĩ wa Kenya wĩmbe wĩ mũceango kwĩ ũmũnthĩ na Kadhiani mwendera Kadhiani no tusikumete no tuende na maundu ni tukwatie mwakone sana no tuende nesa ni nambe yuthi ukonginenga na mbeza cia miradi ila ya elite mithu kuma mwako kuma kwa kinandu kila cha serikali cha CDF ko no ni nambe chuma kinavitie na thio kundu kumwe nengitio ngwende yombola onu mbeza ciukite wiza kwithia nenge tuithikao mwayungi umwe tuimina mwayungi umwe kaneli nitwaminana na programs ya 2025 2026 nigenda twambie 2026 2027 mwaka ola wa muhimu Kenya kweli ni mwana wa hata mundo 2027 tikaribu sana. Asante. Nondo masama ito nesema either memma inge izuzi Kadhiani netwezo mande binda tuwe kuinena disemuno lakini kwa yu nendatu nena nisienda mboka emu kwithe wanayota the United Alternative Government amweme as your United Opposition tuinezo mana which is which maybe no to this ndamboka ya mene tano kisioni chokamba kielelo ni chao cha ndamboka no. Asante Bonventure kana sie undwambe kana mbie baba lisitwa nezi tuneta wa opposition nenge no wonundu kumatene ando ala matende ni wa serikali ni mometa wa pinzani pinzani tio opposition lakini katiba 2010 kavendu ye izito twambia kwetwa minority naende na majority ngethi ala inge naitwa majority ala ninangi naitwa minority na kounga likone zitu yu twalengwa twi nenge ndeni wa meaundi kwaze nithe twa na mbunge ingi izo majority lakini nondo amwe matho iwe na mathi ko twetwa minority ko etitwa ya opposition yone ya umiendeni wa mea ya Kenya uba ikindu kita wa opposition ni majority na minority na yetu noni yetu kaingi na tweza kwasia ona yesi yetu tita ya kawaida ni kwithia itho tuithenga kwa nikenda tuvinga o sindu ila nthuku na nitulea na sindu ila tutailite kwitikila nacio especially sindu ikuumisia ya Kenya ila serikali wasia no kwenda ongela ushuru nitwailo vinga ni kwithia ushuru wongelwa andu maitumia kuumia biashara niyo bingwa andu mae mawia andu nimeukwai wa mbeza cia usomethia ciana kana kuitithia andu mo ila mwe woka utemusio nituvinga lakini we witu ti kuvinga we witu ni kutethecia
meo iseugiela miseto na kwa ilia Kenya kutu na isie tuikwenda kwitwa upinzani twenda kwitwa silikali ula ukite 2027 yani twenda umea ithe ni tukwate neto united lakini twenda munenga silikali tofauti no wivo jo twita the United Alternative Government silikali ukite tofauti no la wivo silikali ute wa kuwasiana silikali ute wa uteka siana nyara silikali ute no bungu ute na madharau ute na numano kutwenda ya Kenya hii tumunenga kindu alternative ni kindu tofauti na kila mwenacho kou isito hiyo tutumia kwa binda thi winambe kuti melaze ukite bao kamba wa masaku na kuweni na kitwi ne team ya United Alternative Government United Opposition United Opposition na ngito atweka ni opposition ndio maanisha after 2027 tukembo tuirenga ugeza mwibika bado ore ndao mia tukite ni silikali zokite ndambuka zito zo kamba ni ya kuka unena na andu baito na kana mbie ba Bonventure be andu mekwasia aye no na mutongo witu wa WPF Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndailete kwimbu itindo kamba ya ningwe wende tuisu na nengi no kawaida ndo maye mauneno lakini ukakulwa ila WPF party leader wila masinga nindi you know pe okundu kumota ila ukina na ndo asuno make na ndo tana utwika nondo nuwethe wandu aila weka lava asani wende na makwatia na usioke sila musyuka sisi ndo kuende kuona tu yase kana Kalonzo ni wale kumala akatembe akete kura ningwetikana na kiu yana kwa yana lakini tiko maanisha kana ndesa usioka musi aiye no while othi lakini hizi okao musi akaeto report tuyo mwati ndo kamba aye twenda umale lakini Kalonzo anaikisi athiuka kisi yesu yothe na asioka athi central no na athiukie Nakuru kalikosia Nyeri tunaye nake Murang'a yue ndutona kwasia kana ona itembe akunda ila kwisa usioka musi aye tembe lakini ayese lo musi atavyosia night kuyanza ine ndiye na naona maundu imaseo kuto ukitaonenga no report ai ni chao tuodie kuyanza istoshe Bonventure ila tutembea kuyanza tuenda twina tongo ima isio isu na no menda na momoke usisi ai okukamba mwasiata nenda utavya education maitu na kamba maitu kana tukite naeni nikenda na mone undu mwibangite still ndokolo kana nibinda ya kwambia kuandikithia kura kwa wingi no mpaka tuke tutaviandu ala palape uma musumbe wokite 2027 andu make no mpaka amatavie emosi ameosa ikura nikenda tuibangie kindu ki mass voter registration ndo ni kwambia pala Kalonzo ile gwe launch tiko ya Kisumu ti Mombasa ti Northeastern ile launch kindu chukwake musi kutokite utaviandu maitu osa ikura kwa wingi nundo kibela kene toni chokio tubikia mwana witu wa usumbeka Kenya no bikie ekangu ngabele kumheshimiwa pe point yesu na ndiwo andu ingine be uneno na kumita ndaone makazi mheshimiwa Kalonzo atinda okamba ndeza uthi kundu kungi na ne waelesia wasia ni munaikisi na ni munaikisi ta team ya the United Alternative Government lakini be kuka baka umelo makulu yange mheshimiwa kwangelegani onetona umbano wa mwizo nyeta wa Patriotic Front kutwa isya no ilama ina the United Alternative Government na partners menyu katika angalikwezu kuma witu onete Rigathi Gachagua wa DCP haikuno sindu syake weka tukona Dr. Fred Matiang'i Nyeri tukamwona Narok haikuno sindu syake weka ona Maraga no kuna udia tukamwono onethe ona nduvera lakini no kuna udia tukamwono okundo inyota wa Patriotic Front komwigire kwete lakini ukimone mote kumalo kamuka mande kango tabie maybe education maitu mala kwela waki na ninena nde ukia nigenda mukwati kila kibo candidate ula yu tutona kwasia wembe then wa United Alternative Government ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka alangi no mekwenda lakini onoka yu akuliokana kana nasari kwa timu ya mundu la muona wailite kukwata kivila kinu makuya no Kalonzo na lilika no Ruto mwene ila waambie kwenda kuona ni akana ni wisi be thina mundu la waambie weta waambe ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ila waambie kwasia dai kialami wa ujuzi
niki nindo ni wese mundu niwe mutongoi wake ula wokite na niwe the biggest opposition kwake na wokembwa most likely opponent wake 2027 so lilikana kana ona yangi on the mendini wa team ito ya alternative government ni mesikiu na nitupanga asiathi na twamina obanga asiathi maili kobo you for example tu ya uthi ukamba Kalonzo okithe ku launch mibango ya voter registration mass voter registration lakini timu yangi ni mesi mutongo inu ndato maiye kaka ndaeweka no mbaka okethia ni mama nano kuibandu no moka ona mundu aithie weka manande na team mundu ina team ndaeweka Kalonzo atangaza ni wathi ona okila kabango kuthikanisa na nesa uo ka message ka kuma mundu uthengeanie nake kana Kalonzo endete kanisa bana ngithambuka mituki na ngisembo ni Kalonzo ngono bisa bakubi nake ni kwithia ni mutongo atongo maitembea meo kama tembea na andu mo so ni nenda kwasia kana la mona Kalonzo ko kamba na okati ino okite otembea na mo mama no ni mutongo na maimu atia no to the coast no to the western no to the northeastern baiba ndo totethi na kana wete andu ameona kura tayo kunaone aiye kura ika kuna August matuko 10 2027 twina miaiba more than 1 year na ende miaika thayo so andu make ngwa mena wasiwasi na Kenya ila Kalonzo wathi ona Kalonzo ukamba Akenya on the northeastern ni mamwene umundi wizo ni membwa mamwene na ni mamwiwa nundu waki nundu twina technology twina TV twina radio so ona ine ngunena ni bani twi studio lakini be andu meo twithukise me kona sio ndezi okamba you ona twina tena nina ku Bonventure you twinumba kwa mundu twinene numba kwa mundu sitting room yake twinene bedroom ya mundu twinene ngalini ya mundu so technology yebo andu maikembe mena wasiwasi Kalonzo wa musioka ti mundu kuiko introduce wa kwa Kenya ni mundu wa vice president ni mundu wisikie ni wa waetie kisomo cha mana cha primary mena Kibaki so Kalonzo ti undu mwana andu amwe twinamo menda umanika yuyu menda kumela masembange so ona Kalonzo ona akae mauthi northeastern moyo ndio maanisha andu ma northeastern maimwisi in fact ni utabisia baka na me kuna simu makazia okay nditukendo batondeka lakini program ya uthi ukai ni banga wonesa ningi ko lazima tutinde tuthiukite izio kimwe kendano mone twikwaie no tuthi kila kona na tuthi kula tutona tukata ta uthi tuithuoka lakini Bonventure wona twathio northeastern no yo no matia ngivo wonduka si tukuite group aiye tutwaite Kalonzo na matiangi nondo ni wese Kalonzo no mutongo na no sio ithi nake kunenda kwasia nondo twendeni wa united alternative government ila mona Kalonzo na timu yengi manai twende tosie mana twesie moimwe lakini beo nzie mane yana wa nebika abandu ikano mutongo ino mpaka inaingangie lakini beza okwani ko kono rigijia sio ko kwake weka ukono matiangi othio kono ngio weka ukono asifuna ndokolo asifuna nenge no timu twise na tu ndu na tu imwe ndeni wa timu ya sifuna ukasisia wisao no members ma WPF obundene maili obuwa kube nage na ni member maitu loyo kutu thukumite na nzia sio ndeto sieme kinduki nikenda na moya tu mevaluche tu nikenda tu manondo tu mithenza so ndukone party leader ila wa mona ndandwa tokwe maniko yeweka aye methi nake nondo ni wa mutongwe asante now agenda ya mbe wasi ya nondo isiso ya kuandikithia kuni makula ya mbe yo munthi nicho party leader wendete ukambane na namba ya mukamba me ni mwisinete kwenda kindu kini nitusiaiwe kumela imwe andikithie mheshimiwa Mbuyi mheshimiwa Langi mangi wetu ngua chama cha Wiper Patriotic Front ninywe asikale ma ground kana foot soldiers mheshimiwa Kalonzo apenyu mutene sia nondo kwina ene ende maybe tumekwenda kwili andikithia lakini marienda ibande bado tuineso kwato the ukiona fununu sia maybe machine tita CCTV kakila bantu sia kuandikithia wakula ila ndisho inyo tatongwe mwelete kwithia yo muikithi kana izezo ni ambia nitwise kana either polling station sio ndesi okamba tena machine mwene ende okamba to no yake andikithia tamukuni wakula Bonventure undu bailieni kana machine ile inengano polling station sio
lakini kila ward ni be machine kadhaa na nenda uthuthia tongo ina nenge tongo ima wiper imesi na nimebangite kana machine cia mina ku releasewa twingwa tuika ila itawa rotational yani ukethia umundi twa register kituo kina one kingi au kingi so we wito ta tongo ni kutabia ando bala registration kwikwa tutumete ando maitwala memitani wiza kwithia ando imamana ni station na ando maitagwe mayiwa we sana timu ikembwa ba unusu maitwa abangi au kesungu maitwa abangi wisa kwithia ni mathiuka area yonde na ma register ando maito so nenda utabia ando maito kana nondo registration ne kwambia na ndimbwa kila bandu kila muthenya lakini ndi ku kila bandu uma ikembwa menanzika embwa kituo cha kutibo be wandikithwo munthi makandikithio suonge na nime utabwa so program ile itakwatiwa nika na members ni maile itolikila nikenda withie ni maile si andu na nondo kisio kito cho kamba majority ni wiper patriotic front kana WPF na kwasia ithu ni twibangite na nthini wa ona ila tuthiuka ni tutabia andu maito tumaelesi mwewe batangazwa kituo kiki andu meandikithwa bana enda imuka andikithia andu makiciochu thino la tunaina gukuma mabingwa registration ni kana manembwa mayikia bandu bamwe maybe headquarter ya constituency no itha ni basa kwa andu amwe yuthino la wengi awe bone kwembwa mundu nde tumia mbeza yake mbingi nebinda yake ingi muthenya muima ai kwasa ai akethia andikithia ta mukuni wa kura lakini unit kit ni utwa kila bandu so kemba kit ni choka musi ngine chao kituma mundu utayandikithia kingi ngwenda weta Bonventure ni kana ninda biwe ona twanena na returning officer wa Kathiani no ngeleise kana be imwana mbingi muno eri ona ndie the abe bandu beta wambuni ona ndie the imwana na siamwe imbinge sione siandikithia kosa kura kosa igandi na mena waiting na imetele kwa binde asa nitu no likana mutongo wito ni watangasite kana no kui ena timu eno yake no kui kwa registrar of persons no ndo akinduchu no ndo tibu kwa beboka ni Kenya yonde ni sio ila tu na stronghold nizo with ando meyandikithia ibande na yose binde asa yesa koka mye 3 mye 4 mye 5 yetwe kundu kungi ibandi unenga no mituki twenda uthio mana o kinduki cha andu kwa maonewa ibandi mituki ni chau nikenda withete watatua na mamina mana mundu ayika na yamina kuoneka no kwata waibia wila tu thito kwa manena nimeumana kana kinduki ti changu ina ni kwatia program ina bangi to chumwa ki nundu tu ndambuka yo kamba na language last week lakini ito ami extend yo ka chumwa ki most likely to amina na program we no mpaka tu ikwa register of persons tu ituka mukulie ni chao ki utumando maandikithia kura maandikithia ibandi na mayetela mara tu wai machine mara ni chao lakini twasie tuona no ukola lakini mamina umana itu manie nimeukalata unenga na ibandi nikenda wese kwithia period no yasiana kuiandikithia kosa kura andu nimemba mena manosu na nimeukuna kiume na ibandi sio kumheshimiwa muendete ta alternative government na nimbano sia wanda unless ututhese mwike kunata muno kicha civic education kana kuthuthia aenende kana andu maitumele andikithia takuni makula no kitane kana bena activities ingila yumu kwithia muyikithia woki mugambo lote na kula ni wae andikithia takuni wakula Bonventure yangu tabia kindu kila kimbu yake most important ni andu kutabua na ona mata bwe wa kitani kwanza ibo methukia cia nundu withia